Matano samenuta zigeru na nae na kin gumegara gon baba ni mehe na roru Anona the untouchable and his dominant star Ihuana owe Megi Giagbe Rundawe untouchable o sanuta zigeme but Mr. my brother o we te yari oni ni me bona kian u me Sara kwa we yan me o Ari mi bo me ba ye Akole mo mo lele awa ni ma mo yan ya mo mo eku awa ni ma de yan yan ke gbo ho o babara si de pe mo mo jo Obi ade apa mu jano ya Kerio eno o saga gbegi ameme abe mi obo me bo e mata Megi Giagbe the untouchable I want to hear this one untouchable el sameji Okome omona Iwa ya nuwe pe abe mi fifu abo yeye awa vie hi alawa Megi Giagbe latest album Oge the untouchable Venore audio CD Eri overe video CD Nurule ari CD shop no dia ke wese nia we na rie enue Mami we no de ya mote owu boege Bright all audio and video production the 231 Motala Mohammed Way Ekerona we out there Supply Road Motor Park the Tele Junction o Ajebe miede be Ido Agbes International Company Limited Parliament Audio and Video Production the number 2 No Sayaba Street off New Lagos Road the New Benin City Megi Giagbe because why the untouchable